Au te whatalo whatu, i le nei tai au i le malei fua mai o le tātou tinu, i whanunga lei. Whaavitai le alofa maleanga le lei o le atua ua ala whai mai sa moa i whanunga le lei o whi au mga luenga o le nei tai au ma le nei astonat. Wa tātou tu vai mai ei, ma wa tātou wa o mai ei le o ngā tutonunga le mu o le wholau ngā tātou le nei whai masina. No le tausanga. Ona nei ale tai au. O wala ene nei le tai au i le mātou pitunu i le tūlangi sifo o au kilani. O le malingi o timunga. Ai le ngatala i le malingi o timunga. A o le malosi o le saviri. Tāri fōringa o lo o angi se whā. So le maua ale se 45 minute o ututu i lumane o lo whale se i tau. Maua sina ma se leo na nati leo lau sa vali le tā vale. Ai o sawan nei le tai au te anga i mai le tātou potu whaase lau. Masal pena le 20 minute tanu mo rese. Ai tau mai le si pitonu au kilani. E na ona ma uru pe fato atau a mata o na timu. Ona tomana tuai lea o le anga le leo le li. Ona tasawa le ta vale le nei tai au mawhaila tatala i le atua. Pe atua mania le tau mawhai ngā le iti live mo male ala whai mai o le atunu. Ai malamane le nei tai au. O tau fiwa taki mai tau TV. Wa le stato por kalamea. Ioe, wa moe atu i maru atu aia. Awe te te i lau te tala no atu ai. Awae, tātou te whaile poro kalame mo tae ao. Tātou te whaile poro kalame mo le nanei le fiafi. Ai, o le whaatau nuunga o ia poro kalame uma. O loo i ao le atua. So nei le tae ao. Fia whai ia ele loto ma le anganga. Ea vane le whawhitai ma le vi inga i le atua le nei tai au. Na whapea leo la tatala, le atua. Ana le se no oe. Wa mātou fuafuanga o ni fuafuanga i whaiva vale. Masalo ia mafuai upuatoe ina. O a tātou fuafuanga wana o se foia e whae e le tau. Ale se noa maleanga le leo le atua. Tātou te rei rope e tua mania. Au tō por kalame mau fufuanga maa. So taula nei, wa i titi talai mala. O tele talai manu. Tātou pati pati ai. Le alofa maleanga le leo le atua i le neite. E ui i le fesuisu ia i o le tau. E ui i le fesuisu ia i o pufai o malo. E ui i le fesuisu ia i o lo wika, malo fia, malo whanua noa, malo tanga. Ai le ma foi le sui ai. Le lofa ma le anga le lei ma le wha maoni le tua i lauso i fua ma le uola. Le fo opine le lei tai au. Wa e sila mai o leo te tilo atu. O utalano atu. O le e te wha whangafonga mai ma e langona mai leo le lei tai. So vi ela le tua. E le lei tai au. O le tapo inga mau fo i ma le talo le leo a wha au au. A ta mama tina ma tutua o le atunu. O lo o talo si e pia fai walo fili mo tama whana o Samoa. O loo salalau matala whaau to e tawhai fio le rangi whaatau nu o le lātou vala wina ma le lātou saili ngā manuia aftai lau tau talo o loo manuia ai tāpua inga a Samoa nei le tai onu wha e motuai nei le hata e amata le tātou parakalame o le tā ngā vai o le atunu o loo angia ingia tau tuana maoe ai se teimi e te awanoa, mana tuane le tātou atunu i lau tatalo, ai mai se lawa le tūlanga o no pufai. Ina i taulu, masuinga mali e matati e le tati ngā tonu, i le mea e te tau o na iai, whamanu iai le atua i a Samoa. Nei tai au, hatalo whatu le tātou poroklame i a te oe, o te whatalo whatu fo i le tātou atunu o lo maua, mai le nei poroklame i whawhatu o New Zealand nei. Whawhatu o New Zealand nei. Ona po i la fa e mole na watu ana po re to tele o tau sa fatalo fa mai o lo o to mata mai Australia, Amerika,
tele o tau lei i Amerika, ia malestete i Hawaii, tele o tau lei i Australia. Iai la mara tangata na message mai na po. Mana whaalelea marita ngā vai ale malo Israelu. I don't know if that was genuine or not. But if you are, patalo whātura poro kalame. Kwa mamau le mea uaru i so le lau masar salonga so le malo uaru i ngā Israel. Para mui oe, oe ku i le lau ele pa ia. Ioe. O mai ale tātua tunu. Nei tāau. Ai, e whapela utala. Tātou poro kalame le tāu. Nile sau wha e motu ana po. Ole... Fatala no nga male fionga le minsta. Ai, wa sila mai. O peia e sfulu male. Sfulu fai tu lau. Sfulu fai tu lau. O le fai unga au ili tusia. Ale fa masinonga Samoa. E fa tatau ile mata o le tangi o fainga palota. O le tangi ni ia le fionga ia mo wala I vau pate le sio a hime whaasanga e le fili ai o le sunga se uri Wellington e se uri a vea ma fai pule o le tu malo o sanganga numera 2. Na wo auto roa le unga le whaamisinonga le na o le pa umar to roa le. Para o sau ma pepa ia se fulu ma le wha, I tu rau ia su ma le wha. Oto atu sina vaenga. O le tilo le whaamisinonga. Ona iai mea ese ai le tātou tilo. Ese fo le tilo mai le whaamisinonga. I le mea wā ai ale tū la whono. A wala no o mai le whaunga lea. Ona o te mana o ina ia e malamalama. Ma ia tātou malamalama mai. Oh, whapea o ia. Oh, okay. E ese fo le tilo mai. A whaamasino. I le mea wā ai ale tū la whono. Ia tātou tū ma tātou wanga. Lau ngā yoinga, ma lau ngā yoinga. Ma le a wā tū au mai. Ma le whaatinonga o mea umanei. E a awhia I lalo o tā penanga uma. Ma soni ngā tū la whono o whai ngā parota. E iai mea nau whai tau e ana pōle unganen. Ta te wai o whai pēia sa uma. Not because no wala talpatu. Pati te ai whai se au lea lau ka vai o le whainga o le mea lea. Nau e se la te tilo le whaamsinonga le mea lea. Se le maali ele te whaitau ana po. O le a o oto atu na sina vaenga. Ina ia e manino. O ina. Na fua mai ei le whae unga ua tau nuua nei le unga lea. Le whae unga le whaamsinonga. Pe pala lea se fulu mal whae tu lau. Ua ka whaikau. Anala lana le ngase la ta whaitau. Ua ta fia tuli a pule. I ta fia I loa po le ale tilo le whaamisinonga. I mea umanei sa whaatino. Le anga o mea ta te waa iei pea. Ai ta whaapea te tu. Ia that's all right. Pano le waa ai la le whaamisinonga. Leila. E sele mele. E lua upu tāua. Na ta tai iei le whaamisinonga. Ia le lato whaeunga o le upule o le bribery. Ma le upule o le treat. Now, au e mai mo mani nei tai au. E ma whaone e fsonsoni mai ia tia. Ma e tau mai ia tia use whasa mo o le upule o le bribery. Po le bribe. Ma le upu whaperetania le o le treat. E ma whaone e fsonsoni mai tia o le tau ni ma mai sau whasa mo upu ia lua. Bribe. Ma le treat. Ia. O lola te meta no te matapa ia o no wanga I lo le o tatu na vai ngai fu lungo o upu sa moan a upu palangina lu. So so ni mai esa ta o mai te blasa fa sa moan la tamai. O le upu palangina e dua. Ai o le por kala meltano e si fatu la tala le o te fia fatalo fatu le. O si tamala le a o wa onga I New Zealand le. Tau fai ungo le o le tau amatango le afiu se lau volu se furu. O le tasi nei o toi ina sa mātou au lotu whaatasi. O le mātou au lotu lao I le PIC I Glen Eden, I le Navai Temi.
Fato amato e fetau I mastoi ina. I think po le so lua, po le so lulu. Ole vai aso le nei. Wa ngalo ia te sto ina. Ai le ngalo I le to ina. Ai au tu sto ina mavala au mai. Au tele loa. Ona sa faile hudi le to ina. Ola na savaringa masa ni le tau. Wala na ola utala I le mele. Ona ole to ina mua lea. A ta talo le to ina lea. So le. Sei pei ua e wa ai le whailaunga wha sa mo vo le tu ma le to ma le fue a sa sau le launga I ol. A o le talo fo e le to ina o ino o o ina I le talo le fa pea a talo o le ngana Samoa ma le to ina tala noa te tala noa I le tua. O le to ina la le no le ni ngai le sona na. E le o na o lau te talo. A o le te talo. O lau tala noa le na I le tua. So tuala, a o e maua mailo leo le leita a o tuala talofa. O te wha maluru atu ia o elo te ma ona o lo la e sa whaile na aso. Sa le mwhai ona o loa o e ma o mana tua para whawhitai. O e turi ia pula wa o mamoa le ta whelo e inga le na talofa tuala ma lo le soifua manu whawhitai le tua. O lo mopelo soifua e le ngalo e. Ya, ma le wharetua ia tala. Whaafitai ua, maua le awanoa tātou whairoa iai. Ia ma le telefo o ta mama tina tātou te whairoa iai le tele no whanga, ma mai lau tō wha malo, ma whailoa mai o loo tō te talo pea, ia o nanga whaaua wale iti lai. Le tai ao, ma le tai ao, ma lo whaafitai le anga le lei, whaafitai lau tō te talo. A whail tātou malolonga, nau whai atu ana pō, o le tai o ne o le tātou malo whaalolongi, o le fionga I le Leominster ma tau pitau tangata Pasifika, le fionga ia o Pito, Sua William Sion. O le toi pō malai, o le ua manu le wha mawalolonga le malo New Zealand, te wala mai lana tamaita I pāle mia, ta pena la mala stona o le vaso a sau. Ai, na uwalau lia le fionga I le Leominster, o na o ia sa vavalua ma le fionga le tamaita I pāle mia le temi, le whai ili whasalonga le al malo. O le fionga la le tamata I pāle mia na whongaina le wha maurolonga. Ma wha lau iloa le aso le a whair wha maurolonga. A o le fionga le Leominster le fionga o Pito. Na tala no ono o le mata o pwhito I tonu I tangata Pasifika. Numero tasi. Number 1. Number 2. O lana au ngā tupulanga. Na iei tonu I New Zealand a o tala vaulo na soifua. Ma o lea lava na afiai le fianga le Leominster au tala volun sifua. Ma lona tua a. I whai ngāre malo New Zealand. Na turi tau si o eo tātou tangata. E whao ngata I whao. O le tala le whai ngofia le na ina I e maramana. Na whao ngā ia leo le malo. Tai whao. E turi tau si o masosongi. Su eo tātou tangata. Ma le mau. O vaso. Na no nofo ai I New Zealand nei. Le Manuel me foi le whapilitani o le Dawn Raid. Au li tai natu la tato entane. Ia e mana tua le. O le vai teimi le Samoa. A maua o le me le Dawn Raid a ti poti o Samoa. Ia, o kemi le ngā fia. La fe la kaki Samoa ngā kaimi. Sala po la kaki ia la pia primary ia kaki au ngā vai. A ti poti atu la o Samoa le vai teimi. O se luma. O se luma. Ele ngata le duma o tipoti atu oe. A ole mea na mauai oe. A ole to telo tipoti na watu na vai temi. So ole mea e mauai. Malai va, ofiso leo e ngā malai va lele. Punga ia le va le sa waia. Kusa la langa kua koe le whakau le teri. A la ku mauai leo ngā. A le kare aku ainga ele ifo I mea le teri. E la ku ngā mauai leo. Fa pena le tele. Oisi. No so fa I fale. Maota malawa. Fa ngata I fau. E ke oso mai duma le whaikoa le duma, e pe fuangere kai whau kua e. E so nginge kua le whare pe mangiskan ka o lafi. Na fia ele to telo le tatu atu. I even spoke to one pastor, Reverend Pastor, a friend of mine. He's now a whaiwhiau. Ngala vea kongo ia le mele. Lala no foi Australia. Se umala wha matala tula na tala le mele tupu ia. Na tupu dunga awal tele. Ai o elo na whale. Na o toi te I whau le la so na e so na ia. So, whaila le malolong. Atari umai. O le whaatala nei, ma le fionga I le Leominster ma tau pitau tangata Pasifika, tama whanau le tunu le fionga o Pito, Sua William Sio, pe a mahea le tātou malolonga nei.
body, body, move it, baby. Move it, body. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Orakel Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold. Congratulations. 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa, and they've been amazing to work with. So for manuia le ofionga le minsta o mata o tanga tsa Pacifica malon follow. So for manuia tui malo fo in malnev no. Au pito. Wale na malalai no lo mulmuli tai le tunu. Wangi nei lunga o penga ta fai langi me fasa lau ngai so se fale fasa lau TV no spepa le tio le ni tunu. Le manu ai ole ave ai. Ole a mai mama molia lo ia mai le fa mau ala longa. Ana malon sila. Ono ole lau fa nga ina lu fole ongo ole kuri kausi o inga o tatou tangata ile o ngā tutono le afi se lau fisi furu tau lata mai le balu sefuru. Ono le mau fole vapea wa to tele tatou wala lafi i tono mata. Ana tuli tau si o tatou ale vasenga le malu le le tunu. Fa mo le mole lau fionga le minsta. Si to tata itasi ai tua. Le anga o leo te maua e whapea na mata mai le si whainga malo. Ai so mai le si whainga malo. Ua whaau au ta whapea ia muta le whainga malo lea. Au sau le si whainga malo. Ua mana o e whaau au me lea. Anga makwai longa na tinga. Si ito te tai ai tua mana mai mo mai le tunu. Le sa ka ke kalavou ka ke rai kiki ngā mai taimi. Ai I wha mau ngai o la ua iai. O le whainga malo Bill Kirk. Whainga malo lea Leipa. Ua I le vai kaimenga fik se fulu ua makankau whaale tonu ngā luenga. Ua whaale tonu ta mao a inga ia ma ua iei popole tangata fo I lau tele ua whapea o le ua whao tangata tu moto le Pasifika ngā luenga mō kangaka New Zealand. Oh. Ia le alanga a makai fo I ngā pe ngā nginga fo I le I runga o whaasala launga ma ngusipepa I ngā vai kaimpi. Ia ai peila kaungu umai maliu lole ko inga ia. Fai lole fai ngā pānoka mo se malo fau. Kula I mai lole fai ngā malo ko inga le o Robert Mautu. Ia fai ngā malo ngā whaake kele inga I loa lale. Ia le mele we ka ua kuli loa wha ika I fau. Ua ka ofiofi ka ngaka le awala. Ua sa ili I le waweao e kui ai whai kokoa moso wha ia fo I mauka malawa. O le mauange I sa ili kangaka overstaya. E le whapera overstaya umakangaka. Langa e le ngaka o le sa iei tātou tangata o kangaka ngofo mau mkangaka sikisengi. Ia a ua lawe wea kwai mauli. Lawe wea kwai fo ila lokonga mangiwe ma ko ila umangisi. Oh, fionga pito.
Lau fola sanga le sa lua wavalua ma le tamati pala mi ina ua fato amanu le tala o le afai. Sa e ta uai. O le sa mana o New Zealand o mai tato e so soni i ngā luenga. Ai ke ia wa koe o pe wa koe u ma le furu au ia tato. Ia, pe o le o la kam whainganga e wha malama i tangata New Zealand i le o malama ia i le kākou wainga. Awa o le mea piko siringa ki ngā o i la o ngofo i ngā fo i vai kaimi mo ka whaalongolongo fo i koe i ngā mwhaila ko whe au. I ka penganga la ko mau e whinga wai i le au por kiki fo i ma le komisinga leo i ngā i ka kala mai kua ka meki o whalpui. O le maunga o ka whaalongo i ai o ke ofua uia i le ngeia kungu ngā wala o lia ka kou e o mai e whaakingo ngā luenga i whalwhai ngā luenga le kele o ngā luenga i le lava lau whainga luenga. A le uko ea ngā leanga i a kako. Ai sa wha mga koe fōi. Sa waku fōi le whe awa New Zealand. Le awhi se lau suwha i ngā ua a makalia le kaua mua la langi. Wa le lava mauli i le New Zealand Expeditionary Forces. A luru le Pasifika. Se i o mai e soswangi mai le kau. I le winga la ka whamakalanga. O le ua kam whai e whamamlama ku i New Zealand, ai meise New Zealand papalangi. I le wainga la kou ia, a whai o lenga wala au lia aku e o mai i lo atunu pe o mai i lo whale po lo mu. E iei lo tiute ke wa ia whalengi kanka. A le melenga kupu. Wa wala au lia o mai le kaimi maanga o ai lato. A ngale koe mo mia lo kako. Wa li liu mai loa i se kulanga piko silinga leanga. Wa o le whaanga ka i whau. E mankua o ngu i kua. I so mako hoi mo. Whaanga ka i whau kulia le poa. Whaanga ka i whau kulia le pofi. Whaanga ka i whau kulia le moa. E sea au mai ka ngakan ka fio fila i ka i whau. A le melenga whai leo le ngā mai kaimi. Wa whaanga ka i whau. O se la ngonga fo. O le ua mai e wa ai mawalalo mai i a kākou i ngā kaimi. Ua mai wa ai mai peo ngi mangu ngā kangi. Ai sa nginga lava fo i kelo whasala launga ngā mai kaimi. I le wa ai ngā ka ngaka papalangi. Sa e le mangako. O ka ngakangi, kong poi fo e lako ngu. I re mā mlama i kākou wanga ma winga whangi usila. Ma isi fo i upu whapea mai. Alu wangi usila i ka ngaka papalangi. E ave e le whamomua. Peila le mea ngā peko sili ngā ki ngā langa iai a inga. E le o mawhainga kala ngoa inga iai le maka upu ngai. I le pe ua avea le whasanga kau mai o leo ngā fwoi mai kaimi ai meise lau porkiki. Ua pe ua mga kua i fwoi le o kākou le o se o kākou le o leanga le masia sia le mele ua kupu. Vai kama fwoi ngā koe ri poki ngā mai kaimi. A whaila wanga ki poki ai le pōla ngā ungoa mangi ofu bongi ako pau pea. O la ufo i nguu. Ma le masiasi. Ua alu le kala. Ia lelo ki poki mai. I o roinga o ngā kaleanga. Pei o kulanga la ngā. E au, e le o malama ia ile ko o kele o ngiusila. Le la ka mwhai wha au fio kuia. Inga ia la koiloa. O winga ma mea ngā whai le ngā lai kaimi. O ngi winga whailonga ka ngaka, ma ngi winga ua ingo ai lesi ka ngaka. E se kula fongo whabao malo i le ngā mai kaimi. E se fo i ngai kausanga. O pitu na paule mele o mai no mau whau. Wa e fola tūranga lea. Peo i wa tau le manongi aile, wa tau le manongi aile manongi o le porkiki a New Zealand le taimi. Ia. Wa afia yo tatu tangata. Le wa mai leo matai fausu o tatu tangata le taimi nei. Ar swinga mai les whainga malo. I think was a mele ale ngalo kankasa mo le whainga malo national nga weke. Kalsia i lau karikongunga. O ngi kalafa ansol piko e kakaonga kako malama iai. Langa iai ro kako kiuke kako umala wale ua vengi usila ma kako akungu monki. E ro kako kiuke kamwhai i awangi e koe kupupea.
Aunge koe kupu mai. O le mele la e ka ke iailo ka ika mga kualofa foi. Langa leo o mai ngai kausanga. A uka milo mafsoka ia kufoi ka kua kungu ia ngiusila i kue whao ngiusila. Wanga nganga ile au kalawou i winga whailonga kangaka ma winga fo i whailonga langu i ala kou. I ko kongo a onga, kongo fo ngā luenga. Ia le winga la ka ika kala. Ka ke mga o ia susue i lunga mea ngenga kukupu. Ia aliali ma mangingo uma le leanga. Mo le sila fio ka ngiu sila. O se kamwhainga ia o au ka ise le songa. O le whailonga langu ma le whailonga kangaka ngā kupu i ngā kausanga. E se e lea miokongu. E lea miokongu fo i ngai kausanga. Mai ka kaunga ngā lua ia i le mākou whai ngā mālo, mai se fo i lea kungu a koa. Ia unge koe leari mai ngai mea. O whai si umi o whaatari. Le wha maulolonga le nei. Au pito. Ia sa. Alo whina ngalo. Why did it take this long? Sa siri fo ia oe ele au media le pare menge. O la ukari ia the stars have aligned. E se a whai ngā mālo, ia o ngā e kongo o ngai maka u whapenge, e ko fuara maka upu ia manonga ia vai kaipi, kula mai ai. Ua o mai fo i le kausanga a le Polynesian Panthers, i le kausanga lenga mawai, pe le mawhai le mālo o ngā ka penga mo se whaako e senga. E whaamanga kua ima pinge i le 5 su kausanga kalu o ngā kula i mai fo i la ko whala papakonga. Ia ka ikala ia i la ka ika fo i inga ua mai le mālo e baku se whaukuanga mo u whaakalongoinga mo suesuenga ia. Ia o le alawa ua maua i le whinga le mālo, mau kalia le mālo. Ka kere i loe ka ika ia pesa karsanga fo i ia le Polynesian Panthers i isi whainga mālo u kua ngai. Ia e paulawa, ua o mai le mākou kaimpi. O le e kanga ka le mwhainga sapo aku le karsanga mga lueinga. Le fo wa yel pare mei wa ioe o se mea kaunga whai, wa ioe fo iei a minskar ka pingeka. Ia a kongo le kulanganga wa ia. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Orakel Road here in popular Papatoetoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today.
I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Ele I mai aona au tala au pito, no fionga le minsta. Le mea sa tupu o teimi leo le te telo wau, o le te ta ua. Sa tupu tonu i teimi. Pero ta alua tau sanga tarung fa uman fa tau tau fale. Au siau ta ma. Tu atu leo i le toru fa bolo fio ma sa sen fa na fa au fa mta. What happened? Ai mina tupu na taia. E fa ke ia ma tau langa ma ko i o kama lai mo moe i le si pok so o mai le poko kenge i fa ko. Ma sa po le koru le fa va bea. Ia o le lai fa longo mai ua pisa aku i le fa ko. Ka ki sa vali mai la ka i luma. O le ka ke vai mai o le ua o ku mai le o ma fa penge mai le moli i le uru o shokama. Ia a le apaku lo kinga ia ma ule lima ko inga. Manko fo e a ka ngofo ma fo fa ia. O sesi e o so mai lo ka ika fali. I se kai mi fa penge i ngu i kua. O se kanga ka le o sa o fel kau. Yeah. Ia o le ko inga fo ia o kanga ka nga kupulanga. Ele fe fenganga. Pe ka yange. Aya anga ka ngol ko inga fa i se me leo. Ele se si o nga leo la kuma le fe koko am fenkalia le mala sir ko. Ai pe o le manga ko lo ko ngofu ma fa o le wa apa ko lo mo ku ka fio fil ko inga ma ka fa file mul lo ko inga. Filosofi mai ke nge ma ku fo ele le ma kali leo po femela o ko la ko pokunge. Ai ma ko fa longa ko fa fo yo fa ku ringa manga I kamala sa mo el fa kamali. A ngai kama fo. Ele on ngi overstay. E lua kamai o lai wo uma visa. A lai fa kanga kampangi e fenga ruenga pese umar kausanga. Mau se la ko kupe ko fo I samo. A ka ngofola ma fa wa ele o se me e kaukala ile ko inga. O ke longa fo ia ngofo ma fa. A kongo fa penga uma la ko kele o ainga sa so fa ia fa pe. Wa esela ngonga o ia la ko. Pe a kongo ai o fa pe. Por me esa kongo kango kwa fa ilo ma lo si e ngilo leo. E pui ai lo ka ika mamalu. Ia a le manga ku fo ia fa fo inga fa pui wa ngela le ai. A la ngonga fo. O le ufa ka ma ko fa. O le wa ve ma ko makanga ka ngofo mau makanga ka siksengi ngisi. Ale o ko mai kanga ka le ka ke fa ko inga ia e pui ka ika a mai a mi o mai fa peng ali mai le la ko ingo mal fa ilonga langu malele avalava I gia kaimi le o so fa mai o ke la ngonga umalanga le ka ke mau wa kusi mai ma text mai le ko ke le ku me fo isa ka nei pe ia ma ka ngo mai kanga ka o lai peisanga ngai la ko lokole ia ngemea ia akongula le o mawana nge avangoa e mafai e nga kalangoa I se kulanga o winga i nga fai leo malfai nga malo nga mai kaimi e se ele a miokong ele sa ele nga ka se I lalo Universal Declaration of Human Rights a wo piko silinga se foi I kula fongo ele nge peka yangi o le lava e ele fala como le ia I me ka race relations No fionga le minsta. E tupu le melea o le te talabo. Le wa manu le mea le afa le fa ma wololonga. I'm going to ask you personally. Te fe le tu ta video lo ma fu fau. I le ata I le mea na tupu I le tolu li wa vea o lea. E maninge o ko le maka I lo ka lo fa I so kama. Maninge fo I lo ka lo maka langa le ngar mako ainga la ve ai. Kele ainga. Kele fo ko inga o ka fesi sili ai. E nga malinge o lo maka ele o fainga kala ngo mai ai. A kongo le meanga e piko sili nga o ka ika I la nga mai kaimi. Nga maka ingo ka ika. I o sau makua ia. O le o kauliua le ika. Ai le ngalo
le kinga ma o le ka ke mangako ai anga kanga kulo ka kama fasile lo nga ele ya ma se sim finga kali ya mai mo korkoi ya pe ka yangi ya ole mangako lofa lo makua mangako lofa ile ainga va fal pui ma au ke lo inga uia a kongu wanga mako kalangoa ile sama ofisilia la ia o ngakei makua o kangi mai ile si ka mai kai ma fa makala mai foi me nga mai kai e o ko fa fingena ki a ofisilia ki e fa mai la ko bue ka ke de fi kalangoa e nga mai kai a le foi ka ke longa ele nga mako ainga kele ainga ai pe o le wa vele nge ya wango wa makang karkalongo mai ale me foi la boka fi ai o le wa makanga kau malama ia i o uso a mingiskam fai pule papalangi waile o se menga e malama i ko keli o le me foi o ka fi ai o le wa makanga kau malama ia ingisi o ka ko kalbo alom fangau vai fai ngai mea o ko kilo la ko ile malama e ai e lo kai ka kalkonga o se me ka ur ka ko kalangoa ma fa mau inga i aloa ia kala fa sol piko ngai fa malama o la wa mau mala ka ofi i awangi ka ko fai ngai me ele fa pera lo ka sila ko ka ko a ole aku ngi sila langa ole o ka ko ngi nga pasifiko ole wa vengi sila ma ka ko ai nga ka foi de ka kele manga o foi i anon fanga o pasifika. I don't want any of our children to ever think ele o se mele leir ka ko kuma langa nguma that cultural heritage ongi me ka kaunga value molanga malanga pe wa vea hia mea e ia ainga na fa pe mai awonge iko ya o ingale nganga polanga ngu ikameki nganga awonge ngu le samo ngu le vai kai mele o fa pe fo ingis awonge I fa lia o se Samoa po o se konga. Kan wele fe man siasi I le tweeting o la ko panangi. A kongula o le ka ke ngau kai ia fa iloa ko la kalawo. You should be proud about your Pacific cultural heritage. Whether you are Samoan or Tongan, you should be proud of it. Langa the Dawn Raid period was a stain makainga. There was shame. Pe u fa pengaka we kaunga nga awangi I fa iloa I fa pe mai kangaka you islanders should go back to your home kana nga sa yes ole se fe auto moli la ofionga le minista e o mai tau mai ni tupulanga la va o le tunu na ola masoi fuane ne o fa longo ne le tala le and who knows o fe ku nga isolo ma fo ka mai kiki e ono iai le mea e ono a vele mea lea o le toi fangu ino le mea e vea maha o ona e ono nofo e asta matiti le mea lea o lea se tua lalo la ofionga le minista I o tātou atangata tasa mola vai moving forward pe o lengo u fatuala u tasanga I don't want any of my children nieces nephews to ever be shackled by the pains o menga kup kaunga ko kikiro luma yo akongula ile aso le fa ko senga la fofola ko ile ka ofi mala fo malo le wai a ko fo I masela ngonga o yel malo ina fa ko senga le en o ke manga o ia fai fa ko senga le se awala inga ia lo ai engiusila wow le se maleleanga meia ma ave fo il fa ko senga le ma fe soangi ka ua mai se la kupulanga la bawa au kalabo ia kuku male loko kele male malosi ia ka ua ku manga ngu ka ko ngu ka ua kalfa so piko ma ia be fo menge ko fa fango ai ese le ka ua o le kaukua male sao ka makua o mafua inga ko ia kai mine New Zealand mafua inga lelei o nga ngisi mafua fo inga lelei kulanga le wo ye wa ye komaki wo pe wa makamela nga vai kaimbi nga fa pe ko ima ko ongi ko fa loa o se Samoa po o se konga pe inga nga ngi ki u ko kusikusi lima mai ku ya ka ko
o leo ka wo ka fa ko ye se o se me ka ko mimika so I'm hoping il ceremony le la fai e mo le ko fa ko senga o le a ese si la ngonga le ko ma maka ingi si kala ngonga ingi si maka o fionga le minister sa ele fa mawala longa mua sa fai ele te yo le leipa sa ve fo mi sa tamai tai na te sila fia sa e tau la moi fo na me na anga i Samoa ma fa le fa mawala longa le fu to pa le mi tamai tai fo le leipa le fu to e fai se fa mawala longa i e na le fa mawala longa le la fai lo fio con minister pe ye ni pine o le a fai ma pine fa mau o le fa mawala longa le nei tono le sa no atu le premier Jacinda Ardern o whamaololonga lava e muri kai lava me sa whai eis whamaololonga. Si ka ko kari pelea so lea ke ua ka maoluma fo isa ka ika kala la tau ia ke le me sa o whautua ina i le whainga malo ia o ngaluenga lava e whai pea. Ai si ka ko kalia ia lea so lea o nga mangingo e fo ila ia. Lo fionga le mista ye bo omal le fsiri mka pul va maulong mo ke le kala ngoa mar ka ko par mi ai ile mele ko misamo ti do hakal ngo mo se ko fe foi le ile ya fe se kan ti lo kan ngo mar ka mai kai par mi o lo man ko fo samo man yu sila ye la fenga nga fa le wo o se fenga nga ese mai ai se sia fenga wo ma nga foi fenga nga e ele não nga alofa la van New Zealand i Samoa mo la va fai lo ala fionga para mia New Zealand i se langona malo si nga ua tula i mai le vesingi avel fa mo i tula fono ya lo tula fono o vaenga i fa temkalasi e ta ua tele so se fainga malo la ia ma fa pena na vatu le fionga para mia le mato tal tonunga malo si o loo ia Samoa le tō whāma le whautautanga e le ngata e wia ia lo tu la fono ma tausi le mamalu le tu la fono ma pui fa le tu la fono ai o loo whapea mai foi e iai le anga nuu o Samoa e se mai a isi atu nuu e ma whai e no fofo whawhitau li whapea nei sa wai na mātou vai atu foi ma le popole ina ua lungala lo foi ia nisi o malelenga masau noanga e whasanga tau i le tula fono. Le lansa wha iloa atua i le fionga i a nanai mahuta. Ma wha lau iloa. Le mātou popo lenga. Pe a whai e a ngai i a ia tūlanga ua whasanga tau i a li i matamaita i whamasino. I a meise fo i tūlanga le whamasino. Nga la tau ia mai na toe a watu le whautuanga. Ina i alo ia pea ma tausi pe i tula fono. Mai e fo il matu naunga e ao ona vave whaatulai se whainga malo mo le manuia ma le leo Samoa ona o le matu naunga e pui atu le ngoa tau le leo Samoa matu nua i whafo ia ma whapea atu ai foi a iei se me maute ao ngā iai ia o lo matu talitali atu pea peita iane e watu le matu whaatuatuanga o lo iai pea le tō whāma le whautautanga i Samoa e meise le tu mua mpule maainga ia e meise foi le whautuanga foi a whaalaputonga e kālesia o Samoa e se mai ai o ngai ia whaavai ia o le la ngata i sota inga pea i lo utiu tele whainei o le whaua pef sota inga ma le ofisa mtanga luenga soifua maloloinga ina ia o la ua walu le tui pui o le koviti o ma le fasfu whaafe la tō ua tui i le vaenga mua o le ua mātou talongo alanga e le lava ia tui mo le atungu lau tele o le ufa solo tui a la lotonga niwe ua sao niuni moto e lau ia a le lau mātou liu atu i se a wala fo e vave e ona whaatino le tui pui ia lava pui le atungu lau tō ia o te tununga la whainga malo a le leipa i le vād whem Samoa ta tia ia Samoa fofo ala mea e Samoa i ala matau ai ioe e whapena se la ngona ai e maute nofo pole foi a umi le tūlanga whapenei e ono tau o le matou puipoinga o le tau le lei o le ngō Samoa mo tūlanga whatem kalasi langa ele na o
o le o maka umalalangi le whapenge mai. E malo alofa, ai foi malo la kou ia lai kilo. Po le asisi me mau mai e whale kongu ma bebesi e kulai mai. Le malo la ni usila taru le whainga whawola le whainga lea. O le matou naunga ia pui sa mua mulong ka uleia ma sela mo le anga iluma. Ele lei foi maka wa sesi mai lo fionga lunga ia kilangi. O mina no foi Wellington le pe wa sau go. Kau le longo ngoro fo. Ora me ia la ngoro wa kele pisi. Pa te tele lo fionga le mista mo le lo mo fata no ngal tatu por kala mai mo ngal tatu wa tulu. Ya, awa ona stona il vaso asa fa mo le. Mo ta wa tata me se por kala me la stona ile lo fionga mista. Salo wa mautu mai sa mato filo i man matanga luenga ngale la tai au. Ola uka wa kaka mai po kala me aton wa mautu mala songfua. E valaudia le tulu e tala atu pe a o te mengei o lai e tu valaudia o lo o ave le matanga luenga le Mansi Pacific Peoples o inga so touch e fata pula fo i no fo e tu tono le mauta lea o lo yele na una e ye nisi o le tato watu no usa a wai fo i le vai taimi ta wole yai fo nisi o la por kiki ye fo nisi o taita i o tato watu no u tu e fao o New Zealand. E tawana awai, whapenga foi la tō sui o yuni, ma e kalesia sa taula mua, Polynesian Panthers. Ia e foi lo taikanga o ngaunga, e tawana iei nisi o sui o tamaiti a onga, i le aso lea. E tapulaa ia no foi le Auckland Town Hall, la e ta penga le Mansi Pacific Peoples, ia whafo le Aotea Centre. Ia mawhai o na iei se screen foi le mau o matua i mea. Ai umalole asolea o nga fuafua foi la i o nisi wheloa inga langa le ua mai la ngona le atunu e mo mea se wheloa inga foi nei Manukau, Wellington ia whapena ia peila o tūlanga na Move it, baby. Move it, body. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. O le whataranga na ma le
a fionga i le Minister. Au pito sua William Seal, tau putau tangata Pasifika. O le mea na tupu le nawa i tau ilo na sui fua televou. Le sa e mai mo mai ai na fiaia ia whaatasia i malolatu ainga lena ia whaamatala ia sio na tua a. Tau ina o whaamala matu le mea lea langa i elto telo tātou le komeni ma le tātou porklame. Ai wangalo. Ai tau no whapea. Yes. Wo mo na whaile whaamawala longa le tamata i pāle mia mo mua New Zealand, Helen Clark. O le whaamawala longa le nā. O le whaamawala longa i le awe nātua ni, me hua lena tua iai New Zealand latu o watu o le kaavale, ele o se kaavale. O le waa. Lena watu o le whaamai. O le furu. Le anga pei o le vikoli li to tele o soifua na mai mo wai. O le whatu e senga la le nā. Na whai le tamata i pāle mi Helen Clark. Ono le lapele na mafoe no o le whaama ioti i Samoa o New Zealand. Le ala na whaama wala loai le tamata i pāle mi le nāwai taimi Helen Clark. Le voto e o mai le si fo i vai tau o le si fo i tamata i pāle mi. Le voto e whai le si whaama wala longa. O le whaama wala longa la lea. O le tuli tau si o ina o tātou tangata. Len wha mamamane fianga le Minister. O no le tua ingan o vaso. Ena wha o ngā e te i whau. Me umo wha pēnā. Le ana ia wha malama. Ia male mea ngā. O le kui a kore whai ko a le konu la vau koe a marepe. E les ka mai kui fo ele a le makua tu ia. Ai ala mai lunga louta mai sau e te tala. Ai atu le leo ma le moli uile ki wha pene i matau siu tama. Leu whaingo fia vāne le whaafonga le atu. Ia sa oai las ia le Minister. O le kangakai kui wha pere whale malaku wha pena. O los whainga. O la le mea e te tau ona e tūma oi luma le whaito a le temine ne a e tele i tango te tala le whaito. Ole a. Yeah. Because aleo kele wha per kui. Somebody is about to attack you and your family. So o le tali whaingo fia mo oe. Tātou la tama. Ia pol whanau tama fo. Mo mua ilo mafu whau. Ia e pui lo ainga. Protect your family. Whatever it takes. So instead o lo walu e ta tala whaitoa. O le me mo mua ka kangoe. O le aupenga. Yeah. Nah, not like that. But on me mo mua na naite. So, mata le ale me tupu i tai hao lea pe ana whape tutu ia tu whape leo. Ai ala whape ia souta maa. Ma oso se manatu whapa wot ka whewhe po ile woso wha i maile whale. Ele ngata ina pui lona tōrua. Ai pui lona whanau. From this person about to break through your door. Alo whae. Ia a ole lo matua. Lena wha matala nele whionga. A lo matua la tau atu de to ina. Se so ie. Ai tau wha pena. Ia ai tala tu whawai to ai tau wha pea. Limas to ina. Alo. Toru lwa veaole. Ara ki mele mo ni wha penei. Iono whonga. Hilo si mele rei. Makanga. O le mea nei, o le tala fo ile nei meo mo overstaya, ma tipoti Samoa. Peisa fai se mea tātou te tala sua ia tātou. Tātou tala sua ia tātou. A wa vane nei, wa vene nei le whaamatala e tangata ia, le na whaamatala nei fo le Minister, le mea na tupu. E le maalia la le mea. E whaato ilalo tangata le mea. E whaato ilalo tangata. Le mea na whaia leo a New Zealand. Ma leo mai mata i whau. Ia, le ngai whaafonga mai, whaamama mau ngere Minister. La le mea ki whao ngai ngai ka i whau. Ka kōsui whanga i Samoa. La le mea whao ngai ka i whau. Kuri mei kua lo. Kuri de povi. You know. Kuri de pua vao. Ia kuri lo mana ngoi wo. So ma avere ko uro areisa. As, ile te i whau. O le mea le anga lana. O la uo whai whi au lena utana noa tuain.
Sa sau nei New Zealand ya o ngai. A o sa vale lunga le awala ya lu lona fale. Ai maua i leo ina. O le fesidi tele le tu mai lo mawa fau. Ai ase ko ke leo kakanga sa vale lunga le awala kere le kaimi. Ai piki ya leo le kanga kalangu la sa variak. Na tau fia leo la ua fai fi aulea. Ma fesidi. Yeah, this is a village boy. Ngal fesidi ya leo. Yes. Fesidi le ingoa tau le ingoa fesidi tu atusi tau te utusi me mwa pena. O lo. Ai fa awaulan savat. O lo ilo na fale. Fa mai la ua fai fi au. Ele i atoa se lua se fulu minuti o le vale a. La e tau te oto la fale. Ai fa longo mai lo. O le tu i le tanga tele fai te toa. Koe a asala lau kasi lalo fai ko. E le tu i de mea fwele le masana lima. Ai fweringe tu i de mea lea. Tu fa pia. O ia la. O solo malona fefe. Ina o fa alongo mai. Wow mata i fau. Ia. Na mawaila mala wo fai fiau. Ma mawalola. Ave ai leo le asale na. Ave lo loka. A le mele le na tua vanoa i le sa no fua onga. Na mawailo le vanoa te sau le il fale ma te ta penai. Ai o le temile na ila wo fai fiau. We expire na visa onga na sa wai. A wangalo o na toe fa fou le visa a onga. A lana muli maulina, o ia lista ngata, na whao ngae e leo ta i whau, ma a vatu ila na fale. O le wha talangala lau o whewhiau. Anka kala al whaikoa. Uro leo le ta i whau whapengi. Ai kaka whapele leo le ta i whau. Ngosio leo le ta i whau. O na whesidi leo ia. Le ingoa ma me uma me pena. Lala kau pang umele ngangu ala uo. Al kai fau ngi oso e ngangu nola uo oso le oso kai fau. Fai lo ma leo ila uo vai fau. Vai. E o ala kai fau. Le lo ala kai fau ngaki pe pero. Ka oso fa penga. Wa vai lai ko nga fai ka ko. But anyway, ole a fai le fa ma wala lo ngar ma lo ila surus furono. O le masina nei town hall i o kilani. O le to tele o to sa fisidi mi fa mo le tui se e fisidi tu lava i lele i min sta po o fa i se kala male ale ngo fisidi ke le ko fa fo me ngo fisidi ke ya pito ele i fa ya se wo bi ko fe mat te sinta mai kala ngot ko mai kai pa mi po la so finga lo le mele ku pusam le no fisidi ele na mal tat ai a le yo ola le melna den fa mai auto to telefo yo to na mai do to ko mingi penga alfa maulolonga pengi me pingel fa maulolonga adidas lena fa fo men of city o len tali mele fionga limista ele ole mela na ye fai inene te on va sana fa amtalanga mai ala le yon sa usi pele mai mo tatu tunu po le ale for sanga fa mawalalo ala malo ni sila la fai pe ole angatai i pe yain me ole a fai le malo ni sila e pine ai le fa mawalonga le war fa maulolonga len fai Helen Clark na le fa maulolonga le se mena pine o le fa maulolonga le wo fai nei i e te senda atela sulu fulono o le mena le tu matai nei pe yain me ole apine things like that la ngai o ko we was testimony ba mana ai fai ni pine like what maybe o tatu tangata amalanga mai nei New Zealand mo le masina e le to mena mia ni visa e na so ai lungo va le sau koi fo yai that's a good suggestion mana yo na ya po a fa ye sau se fa lave pe lua va yaso e le mena mia se visa e na puna ai lungo va le sau uma to ya o le lave o ngamia e kau pole fo New Zealand e fa ko sau le lua va yaso e sau dua kausanga o ngale saule extend pe mi kam fai me penga ai sau solo va pena but anyway tato talia ola se for sanga ala te mai te pale mi ini pine e fai me fa mau le fa mau lo longa le ala fai nga malo ni sile tu so ia fai nga
Len tali nei ele min style of sinif sei pili fa sela kala ma senda. I think ol me finta tele malo ni sila on ole fenga nga fa le wo. Ile va o New Zealand ma Samoa. I think ol me lava le na ole tau fiofi New Zealand mai le fai o se fa matalanga. Anga i lo tato malo i Samoa. I le tulanga le wai ni. Power tanga tele la tamaya. Ma koi tikia o ilang kalam. Ol minsta ol matau putau il vai fafo. Al malo New Zealand tamate minsta. Lena ia to sa malai le tatau i le malo o Samoa. Mae o faia tonu o le malo Samoa. Ona faalo alongia le pule ale tu la fono. Rule of law. Pese vo ile pese ia le fionga le tamate i palamia. Le fo o pa iei le tamate minsta le matau putau il vai fafo le malo New Zealand. Fa manatu o. Ia utangia ma faalo alongia le pule ale tu la fono. Ole me finta te la ia New Zealand. Ole fenga le fale wo. Fenga le fale wo. Ia bana tua foi. Wa lima se fulu maleono te usanga ole malo tu to tasi o Samoa. No, lima suma leiva. Lima se fulu maleiva te usanga ole malo tu to tasi o Samoa. Ole fa se fulu te usanga ole lima suma leiva lea. Sa pule e fenga malo le ja pipi le tunu. Fast fulu tau sanga. Ole lima se fulu marai varea. Ole ja pipi. So le totela o la tau na soifua ma le temina mata ele fenga malo le ja pipi. Wa matua soifua. Wa fai whanau. Wa whanau foi whanau. E na ole tasi ele fenga malo la tau teiloa. E na ole e ja pipi. O le suinga la, ina wa umar palo ta Samoa, lusu tasi. De ia ilu papeltani, a transition. Sui mai le whainga malo, fast food te usanga, i le whainga malo fau. Ina wa mai al fast food te usanga. O se mea e talia ngata. Number 1, e talia ngata. Number 2, langa mea. Transition. All our lives, o le HPP. Ai na umalo whainga palo tala solivo apili le tausangal nei 2 sulusutas. Na tusi 5 o tau Samoa. Malol fast. La fai atu le bea. Fai lo transition. Au musu iskaka. Wale fio ese iskaka. Ngoma ku fai iskaka o ngo fua lang koi. Po o ngo fua lako fare. Po o tofinga lako ai. Fast food tau sang. So whainta tele rai le malo New Zealand. Ona whai se tala. Ona masalo a tau fau whai se tala. E manu ne lunga le whenga inga whale wo. But here's my question. A good friend will sit there and see you destroy yourself? A whai o se wo e mawhana le ro whenga wo. Se wo le leile nofo i PI, alei ma se tala se itu sao atu ia oe. Se i whesinga alue ngā lofa ia oe, ma watu se fautuanga. Le lei tu sao ia oe. Ina ia wha sao e lau se watu. I'm just saying. O le sulufu lono la le, whaile wha maurolonga le a New Zealand. O le se ma se teimori iti lai vei eina, e fia eina. Lo taru sie, mo se avano e whatanoa, le tamai te ipālamia. Before or after. E whesili aina e whesili na. You know? Ka koula ia walewa in New Zealand. Do you think New Zealand has done enough to help the situation in Samoa? What do you think? Walava le mele whai New Zealand ole. Ole tu matitilo whapen mele tupi Samoa. Or, e te manatu, there should be more. Mona tuele o ta fiaf so swani al malo New Zealand mo Samoa la fa wa lava. Ya male mo pole fo New Zealand interfere o mo mol. O le porki ke Samoa le me pakingo ya Samoa la ko ya. Samoa is a sovereign country. E ya la tu la fono ma o se malo tu tasi. Ele ko mga New Zealand ko e iswisu ku all me la fe Samoa wa lava ke mo la ko pulenga mena na ya. Now they're standing back and watch as a friend. Really?
Really? Wow. Anyway, i tu lau ia sfun marfa. Lena o polo misi atu ia oe o te whaaso atu mo uta atu ia oe le whaamsinonga lewa. Pa u mai le na tangi. Ma le na nga ia i tangi le unga whaamsinonga. Ma wala i wapate si o ahim. Tangi whaasanga i whiri o le sunga sa yuli Wellington sa yuli. Ino fō le tu malo sanga nganu me lua. O la o le whaitau ato le whaunga. O le a oto mai nina nani me o te manatu. E whaatupu manatu ia se ka mamua la kako whasalunga le fo imelo. Al wako i lo markako kamanga. Ah, okay, seki. Ingo mai la kofi. I'll be right back after this. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Orakel Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done, 2,010,000. Sold! Congratulations, 2 million. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa, and they've been amazing to work with. Okay, se fulu whai tu lau. O le whai unga wili ili tu susia al whamsinonga e whātatau i le. Tangi e le whionga mawala i wapata si rahim. E whaasanga i le whiriwhiria o le sunga se yuri Wellington se yuli. I no fō le tu malo sanga ngā numera lua. Pero whatu, o le au le alu whaikau word for word, pa la oto mai. Ok, o le scenario le whapea, i le tilo le al whaamsinonga. Wa e sau nei le whonua le nu. Wa whai le whonua le nu. Ma whai e le whaasere silanga. Wa fesilingia e le tofi o le malo po ai si fia tau vari palota. Wa fasolo. Ai o atu loa i le suile. Ai fai loa mai o ie fia tau vari palota. Wa toi alu fasolonga pe ma se si fia tau va. Ai o mane le ma se si le lima fia tau va. Umaloa, le fono i le aso lea. Whai tulo ma le tofi ma le te fono, o le fono lea. Ia te oe lena FMH alpala. Ia. E fōlinga mai nā oe la le te fia tau vāre parata. Le fō whawhonga tu le tātoa fionga nei. Ai sa usfuru afe i laukanga.
E mai se fa il sua kia ka kong. Ya, on la vale nga. Ile time yalena. Ile time yalena. E tangono te tonu ala tanga. Se ya ko mai fa for se furu afe. Tu falo. Ila tira ala fa amsinonga. Ila ule fa itawa tu mer. Fa fena iloa. Ole a fasini mai o isi se furu afe. Salo kau kala ku mai pang fa pe ia ele isa okupe o ia. Ale se ko semas ke miang ko failos ka ko kala. Onga mai les kupe. But immediately fa mai loku akulo. O lea lai sau i fola sanga ale wha amasinonga. E iai matai o lea fiu, anga leo mali. Na maua la tō tupe, ma le tufanga o le tafuru wa whelea. O le tilo fo i le wha amasinonga. I le tafuru wa whe. Mo se maluta e ao. O se tupe ua matua te le tere. Si o fai tau atu lava le mea len whao ngā ele. The money was presented after the respondent plea for village support in his bid for re-election. It was a significant amount. And the respondent just happened to have 10,000 cash. Ila kai miala. Oi na la lena ti. Pena fai tu tato, pena fai le tu la sola. E ese la tiro. E ese fo de tiro fam sinonga. Ile me va ai le tu la fono. Ya. Kile ko ya lula ya udin me wala vala na ta o toecha. Tasile na me na tiro yel fam sinonga na mafai olona tau nu le tau unga le. Now. Ole bribe, ole na ofa tu tato o tunu so son mai ya te fa sa moina. Ale upule ole bribe. Male treat. I think o tau fa sa mo la tamai le o tau tiro tu nei le tele o tu so son mai. Bribe. Lo kwa va kuror ku pe yawe. Ah. Mo fa ke ash. Ko ngare palo. Si o so fo. Ma fa ya ku i lo va nga ko ngare palo. Ava ku sa or ka nga tui ku wa ku yawe. A ole treat. Wa tato o to lima. Fa tato lunch. Ola o treat na. Le mas tu pe si o to na wa. A ole tongia. Ia pe tato o tato lunch. Ila o fa inga. A tau tu dunga tong. A sa tenol fa inga fa mai le. This is on the house. Ole fale wa ole inga ole tato ai. Now that's treat. Ha. Kau fai ngo fie po wa kiring ye food channel me. Ah. Pa penala. Ole tilo al fam sidonga ile situ ilena tangi. Ola fam talanga le na watu momo ole na nga yai le tangi. Ola na tule ma ole mele na faya. Ole se food wa felea. Lena la vela veile tilo ale fam sinonga. O ina. Lena ma foi na tonu ul fam sinonga na fai unga. E fai ina. E sa ole modianga e fa sanga. Ile na nga ye le tangi. Le liu la le tua de tupe ile na tangi. Ole mele na fiai le na tangi. O tangata na nga tangata palo tananga ia tu ilona ofisa. Ina ilona fale o loye pia le nia mo. Ma ave iai tupe. Ma alwe ma le fa upunga. Tusi fa sa mo ala wal fam sino.
their names and phone numbers were recorded on an electoral roll before they were given monies by the petitioner, and some were told, tau tua nā le pālota. Ke lole me mali e lo ke fia karangoa ko ia o kou le melea. Te whaafonga mai whawan mole si utangoa la watu le melea. Their names and phone numbers were recorded on an electoral roll. What? Not only your name and your phone number is also recorded on the electoral roll before they give you the money and tell you, kau kuanga ma au kou le paloka. So whai tau atu le si, vaenga ole whai unga lea. There was also no dispute by the petitioner, Tata Lenatangi, as to how the phone numbers of Vasenga Tauetia, Lisepua, Etulasuniu Liva'a Popoli came to be recorded on the electoral roll. Lo suafa, malau telefoni na whaamawina ilunga ole lola pa lota. Ole mea ngā le whaingi. O ngā trace solo le o kou ia ingu me le. Oh my God, really? Is that what happened? Koe kiki alingi lola palo ka kuselo ngō malingu mele lau kerfongi malingu mele lau kōlua mai kofia lau whaangau a whea o ngai. You know, comes a time o le palo ka koe ngā mewa penge. E laku lola palo ka. E ngā olo ngō ngā ave. Ai ke laku lola palo ka lau pia koe malingu lo kōlua malingu lo kumama lo ki ngā. Au kofia lau whaangau ai ki whainga runga. Me umwa pena. Your name and your phone number is recorded on the electoral roll. Oh my God. Sorry. Oi unga la ia, wa whamau nia i nia le whamasinonga. Leo wa sawe lola lato whai unga, i le pepa whai wala lea. Se ia u. The respondent, Lena nga i tangi, is in accordance with the above found guilty of 13 counts of bribery. Se fulu ma le tolu mo lianga, o le ave sao le kupe. Whamaunia. Ma le lua mo lianga o le treat. Whamaunia. Therefore, the election of the respondent from the territorial constituency of Sanganga number 2 is pursuant to section 116 of the Electoral Act 2019 hereby voided. O le mele na ina ia tusai ma tu la fono whainga palota vaenga tastasiono lua afes fulmaleiva. O le whiliwhilia ai o le sunga se Yudi Wellingtone. Mo le fole tu malo sanga numenua. Ua faa lea o ngai nei. Mo lena tangi. The petitioner is also, as per the above, found guilty of 10 counts of bribery. Se fulu mo lianga e whaatatau i le mea le bribery. Alu sao e kupe. Whamaungia. Male mo lianga lea tasi i lalo upu le whapetania lea o le treat. So wa kikirola. Wala no otomena ni vaenga ia. E au ngā mea ia. E tō matau i nei lau tira tilo. Isi whamasinonga i o le a muri mai. Au ae, o le mele o ke roi ngangi. Sole. Ai lo ngā i eisi singa sao mai e ringi i mea sole. E sa a sao mai le bribe, ai la vea i le mele o le treat. Mea umu whapena. Wow. O le tau nunga la na le whamasinonga lea. Now, e se mai la le whamasinonga lea. E tolu isi whamasinonga, wa toi whaau i tua. Po le alawan mawhanga, o le te tuli matai, mali tātou porkalame. Whamasinonga ma mua lei, o i sa vai. E le vārs, e le whitaringa so alo ma le fionga ia vaele. Wa whaau i tua,
o le mau tutu, o le ivi, toto, ma ano, e whainga tā le vā. La le me i le vā lea, ainga. E wha vau ai, e whai le porokiki uma, ai ke vai akua, la e lue uru mai a ngā o lou a inga lava. Lua, whamisinonga lea, vai maunga sa. Le wato e whau i tua le tani le whionga i hale niu. Ona, o le na tangi i le na manu malo, e HRPP uma. Le ala wato e whau i tua. O le mea lewa o mai te o le whamsinonga le na, me foi lele, e sila mai kua. E la ia ma se singa sao mai e ngi me o le whakosinga. Awa a o ngei, ai wha maongi o markorua, e ko kusa lele ia mar mele tupu ia se yuri, mamu whatever. Pa lasi uma, 15 years, sulima tau sanga. Is it worth it? Salo le fe au fole na le moni nei. Ila tele petitions ia tutoe nei. Look at yourself. Is it really worth it? Is it really worth it? I guess you're listening for Sidi Kelele, man. Are you doing, eke mga oi wha waulau kangi ongo ole mea, ole eke mga oi po ole mea, wa ku lei oe seisi e ke alu e whai. I o lesi whaamsinonga. Ana lofi numel tasi. Leo toe whao i tuare tangi a tawewa. Whasanga il filifili o le fionga ia fsla. O le tala no o ma le tātou pora kalame i le aso na nafi. Wāmana ia e tawewa se aveai. Mairi tu malo. Te le lopora sa o le tala po le aveai. Po ua aveai. Po ua amana ia se polo inga na maili tu malo. O no nei le maua le tala o le fono i le tai au le nei le fionga o falasi. E fia maua e falasi usi tala i le lau fau i tua. Yeah, it's no longer an issue. Mo le fionga. Yeah. O le tasi na whaamsinonga o le uto e fau i tua. A o le tau hangina i whaamatalanga. O le tangi lava lea. E le ifina ngalo le li ina na tangi e whairitang. A la mena whai ai. Were you pushed? Or were you told? E whaisitangi. O le fisiri tele na i tangi e whaangasoro. Le i o i e whaasolonga al whaamsilonga. Toi whetuna. O isi whaamasinonga i e whaawau nei, o le whaamasinonga mangele maama. Ma le whaamasinonga lea le fionga i afpulea i ma le fionga i afualo. It's too late. E le mawhaiunga koe ama ikua. It's too late. Au whaawau. Ia le mea lana na. A saunela e pei o le ungolo le whaamasinonga sanga numelua e pa uuma. E le 5 kausanga i ki ngofai. E se fulu 5 kausanga i ki ngofai. All of silly tele la, does it really worth it? Ai le le yalo walo e fai. Ona sa e mana o e fai. Ai le anga lo walo e fai, le anga watu lei oe e te alu e fai. I oe. Fa o soaku oe e ke alu e fai. Fa o soaku lai ai. Ya, fa o so mai pe i la kou ele i palo ka. Unopposed. Fa oso e ke alu e fai. Alo la e pa u o la le melaku. Ona e koe fo ia leo e. E fa a wawa ia le vai ngala. I think o se mea whaingata. O se mea whaingata. Ai o tele leo fo pala nuna whaingata. Me ka kere o ye ka ikaia. Po le si fo e mea whaatupa manatu. Whaafea whainga, whaafea tangi ma o whainga palo ta ua ave whaafia le tu alalo ale tu malo. Wa ave whaafia le tu alalo ale tu malo. Peo le whaamisinunga lea
le fionga pulai salenga lua me le fionga ya fualo le wo mai fa fiele tu malo ya fualo o mai momo fo mai le o le atala le tang ale o le ku malo e ko falongo ko mangur kala le la faia fa fiel tame o te talitonu e le tau mateina e yei ko pakaku o me fa pea ale longo sa ia lo se finga ngalo le ku malo yes e faile ya te tau tangata faile ya te tau tangata o le ya te tau tangata to tasi versus le ya te tau ali mo foi pule fitu na ye le mela manino ai le mata o le vai tato talia la mana tua o le son fua o le sau o le a mata ilo longa le fam silonga le fato tonga le na fai pe so di fa vai pena so solo i le fa vai pe so di tula fono pena so solo fo i le tula fono la son fua lo va so sau a mata ilo longa le fam silonga le mata o puna a le so lulu le va so sau e ta tau ona mai ese wha amala mala manga ale wha amasinonga o tāra sanga to ilo ale atunu. Pe wha manino mai lava la lato wha unga le whai, le polokai nei, le usio al fono al parmene. Ona whai mai le wha aliliunga ale itapipi, e le ta tau ona usu le fono. Hei uma wha amasinonga ia mani whai ngā palo tai muli muli, e wha ao popo iai ma le tofinga o le sui wha ao popo. E le sui filifilia le sui palo taina sui whaao popo o le whaaliliwina na le HRPP o le mea ai wha mai le whaas hei la usa le whaunga usul fono Samoa ai whaawau pia whaamsinonga i e whai o la ala walona taun unga a la kua saor kamarai o alua i pia o inga a alu whaamsinonga o pau o sau o i fafo whai la oe whai ngā palo tala i titi mea ua wapena al filifilingo le suito mai ta ile sa fai wa fa le ngai na le fam sinonga fa mai foi le pese le fas la to ia a o malana la fenga palo tan nei a sa wa ko fiku ka mai ka ele fa ngai na la le mela o le wa dungo se fulu pasene pe a foi se fulu pasene iko 6 o le lima sumatas tu sa mar tilo mal fa le dingo al fam sinonga so le so lulu la vaso le e te tau na mai se fa mal mangal fam sino to e fa manino le mele ina ia manino ina ia tutu sai le pese la uso o ma le pese le uso i ai si fa kuska ko fainga malo se isa ili po le ale me wa kan wai pepa po le ale me wa ave records ale malo lu fa suval lu fa suliva o tanu I mean, you think about it. Wow. Ele e aisa sina manatu e whaongale me fo lele o lale ngone mea. Shred. We, wako mapewa e moloko malakanga ngule. Shred. Ola, me fo lele e alu pepa e lalo. Vai anala ona tipi ni iai leo pepa. E ke fiu koe fai. Wa ni i le pepa. Oa, ave susunu. Ai ole ale me wa tanu ai. The only thing you can think of is tanu. Alu le mea. Ai o mai fainga malo al fast. Kang ngoi pele nga ur ko edielu. Po tanu. Alu le mea. Ai ko fa wa fainga malo al e japipi. Ya ko eli mai. O le filosofia fai go fia nga inga ia mala mai le mea why tanu and not susunu pe fa le nga ina lo ya sa ole mele ke ka fa long kule ka mang mai ka ngang mangis fa mai o pe pa fa ma mo nga malo it has to be kept in as hard copies for at least 7-10 years, and these are the documents of 2019-2018. If you want to get rid of it, get rid of it. Don't bury it. Burn it. Shred it. But don't bury it. Why not? Well, I just said it. I don't get ako sa ifa or fenga malo.
Okay, koe elimika ko meanga. Le koe on kako. Yeah, I said it. Wala vala na iti live nges ko nga sidi. La alway love. Anyway, o le tatou por kalamele na nei tai out. Tule mata ia le tau nuunga o wha amsino ngā wha awau mau pawhai o le tatou atunu ule. Amatanga o le vai aso a sau. Ia maisi mata o wha awau. Ai, o le tatou por kalamele na nei tai out. Malo fo ele mai mo mai i le tatou atunu. Ia malamalato sa wha amale ina lau wha mai. Toe, whai lor kala la vea voele. Toe ki mai lau la au i le temi la fo nei. I le vaso a sau. I le wha awau ina i o le tatou por kalamele. Ole. Le urupani. Tui nei. I still love you. You look after yourself. We'll see you next time. Manuel whaunga le vaso. Good night. Manuel whaunga le vaso. Bye-bye. you